kanti ukusiza umuntu into enjani uyanganisenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngqo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyangunderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into but mase kuphuma kuye ngqo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni but bese ngiba nalento no obviously ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza icala lami kwaba ukusiza nje kuphela ududuza umuntu engamthatha mina engenalutho lutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisimaye kuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli zinga leli uyangunderstand ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela then futhi sekubuya kuthuwa mina futhi sengithuwa for in manje kwayilona yena ngqo umuntu sengiyisitha kuye Big Zulu, I have to ask you. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe kokuphola inhliziyo it's making you sad bese fana njengomfethu ngoba okuqala ngisho ngithi i-artist lokuqala engangilisayinile ngabla kwabo oqala When's the last time ukhulume naye Hayi angisakhulumi naye ngikhuluma naye angisakhulumi naye uBig Zulu i-founder yeNkabi Nation and i-lead artist kuyo iNkabi Nation lapho benza interview kwiGagas FM ekhuluma nje ngezinye zezinto ezizala ecompany yakhe siyazi ukuthi uBig Zulu ke uhlala etrend nje ngezinto right kodwa ke uyahamba nalezi zinto atrenda kanje eziseceleni kodwa ezingekho zimbi la ukhuluma ngenye ama-artist ke alaphana ke eNkabi Nation amanye ama-artist akhona eNkabi Nation sibalo Ndlunkulu niyazi ukuthi wafeature nomthandeli ingoma ethi Paris le yavulela umthandeli iminyango eminingi kuba uxolwa uSiyadulu so i-artist engasekho nje lapha nobani ke uye kumduduzi ke Ntuli umduduzi Ncube ngazi Ntuli ngothatha yiyo le sanda comeback so i-issue ke ilapho ke kakhulu kulamalanga wonke lomsindo lokhu vela ke ulapho uBig Zulu veza ukuthi uyaxakeka ngendlela osekwenza ngayo uyaxakeka ukuthi yena lo muntu wamthola lapha emthola khona wamsiza wakhulu oba yilento ayiyona why ngikhuluma ngale video why ngiveza yonke into ngoBig Zulu indaba yami ke ibheke kuphi ke komaskandi siyazi kumaskandi ke ukuthi yena kukanjani isimo sika Big Zulu noKhuzani sicishe sifana ngalo ndlela ngithi salibonga ngiyanibingelela into fast ukuthi TV le Khuzani idlamlezo uMr Mpungose iKing yeBlue Nation Blue Lions lapha nokwaguqa standards omunye unesimo esicishe sifane sika Big Zulu kodwa uKhuzani washeshe wakubona lokho ngokuthi asayine ama-artist wabona ukuthi okay lento iyamshalana la into efuna ukuyikhuluma ngoBig Zulu noKhuzani ngizobatshela nje lento beyibambisise bengayiyeki empilweni nathi siyakwenza lokho singabantu on the ground kodwa nina oba senisebalazweni into okumele niyibambisise leyo awukwazi ukukhanda i-competition yakho you can't build your own competition your future competition awukwazi ukukhanda umuntu ozoba i-competition kuwe ngelinye ilanga uawele umuntu ukuthi ngumkhanda umkhuphula engaba ngcono kunawe engaba better kunawe izothola ama-fans lawo ama-fans lawo azokhula amthanda enze kangcono nawe athole abaculi abazomsiza bemkhulisa emsebenzini wakhe abe better kunawe obviously nizozondana nizoba nenkinga hlezi kuyinkinga Khuzani kumehlelile lokho ucule nabafowethu abaningabi abanenkinga waneza abantu ama-opportunity lapha ke ecompany yakhe kunezinto eziyinhleze ekade bezenza abantu bebhekise kuKhuzani nazo izimshayile bayibona abantu but because yena ubenalento ukuthi yena I'm doing something good I'm doing something proud ngayo ngikhuphula omunye umuntu iningi labantu to be honest abakudeserve ukukhushulwa abakudeserve ukudatshulwa abakudeserve kunika ama-opportunities noma kuyinto enhle mawuyenza if usuyenzile lento leyo most of the time ugcina uyisola because uba umuntu omubi
ujikelwa nabantu okade uhamba nabo endleleni bekujikela abantu even abalandeli bekujikela bethi wena unomona ngendlela thize. Unomona kanjani ngumuntu owamthatha engelutho njengoba besho nje uBig Zulu. You can see emehlweni kaBig Zulu ukuthi akekho mnandi, lento iyamhetha. Ilento yokuthi uthatha impilo yakho uyokhanda omunye umuntu wakomunye umuzi, ukhanda into ongeke uzoyicontrol elinye ilanga. Angisho ukuthi kumele ukhanda into ozoyilawula, kodwa uma uzokhanda into ozophinde ikushange elinye ilanga, that's where the problem starts. Sometimes ukuze uphumelele empilweni angisho ukuthi ku-right, sometimes kumele ube nobugovu, kumele ube ugombela kwesakhe, ngoba lokho kuyakufakazela ngokomlando esekuyaba khona before. Iqembu elikhulu lapha eSouth Africa laphuma kuphi? Ku-Orlando Pirates umlando walo. uRebecca Malope, uDr Rebecca Malope, umculi engazwani naye kwakuDebra Fraser. uDebra kuyavela ukuthi wakwasebenza naye. Hleli kunento eseduzane kwakho eyokhula ebe competition kuwena. Umgqumeni benomtshengiseni umlando wabo kuyavela ukuthi wabesebenza ndawonye ngaphansi komsebenzi owawushiwo uMahawukela, amaqembu ayekhona laphana. Wabe i-artist enkulu umtshengiseni. Thokozani Langa kuyavela ukuthi kunomlando omthintayo lapha noBheki Muzi Luthulu, kodwa waba biggest competition yakhe. So imlando iyakuveza ukuthi yena umuntu owakwasondela nawe uba i-competition enkulu. Lokhu-ke akube isifundo nakwabanye abantu befunda ebuhleni ey'ntweni ezinhle ezenziwa uBig Zulu noKhuzani nabanye abantu nje abakhona nje ezweni or emhlabeni abake benza izinto zagcina zibashaya lezo zinto lezo. Kodwa-ke okuhle angami ngenxa yendlela ekhuluma ngayo bekukuveza nje ukuthi yena kusesikhathi uma usukhala usubuka emuva usuphatheka kabi, ungakukhohlwa ukuthi lento le esikushaya into eyakhanda uwe. Nisalahle sodibana kuzayo. Ngiyabonga ithuba.